Mom, I won't go to university right now. My arm is hurting and I just don't feel well to go. No worries, love. Just check a sickie. Or call in sick for you. Thank you, Mom. Get some rest, love. You're the best. Mom, Ma, I won't go to the university today. I just feel sick and my arm is sore. I think I'm a bit, I have I broke something in my arm, I think. So di sa ko maatog eskwela karon kay ilain murag napiaw jud man nya sakit. Jesus na alasad ka. Kay balo ba ka sa panahon namo? Maglakaw kog 5 ka kilometro dito padulong sa buntod. Yung pagguman sa buntog munaog din sa ko sa buntod. Unya mo salon pamigsuba. Ikaw ginahatod sundo napakay balon. Kami sa una way balon-balon. Magbagyo man na dira init kayo amo jud ang luwakwon. Musalom